Nakon što je turistička organizacija grada Kikinde na poslednjem skupštinskom zasedanju uvrštena u budžet grada, pravno formalno stekli su se uslovi da počne sa radom. Planovi ove organizacije su ambiciozni, a osnovni cilj je promocija našeg grada kao turističke destinacije uz slogan Kikinda grad dobrih ljudi, rekao je prilikom obilaska prostorija gradonačelnik Nikola Lukač. Grad Kikinda je apsolutno zaokružio jednu priču oko turističke organizacije. Naravno, jučerašnjom sednicom zaokružena je ta priča, dobili su svoj budžet, apsolutno poverenje grada Kikinde da će, siguran sam, turističke potencijale koje grad Kikinde ima znati najbolje da promovišu, kako grad Kikindu, tako sve one manifestacije i sve ono što krasi grad Kikindu. U prostorijama u kojem su oplemenit će svoju ponudu, siguran sam da će promocija grada Kikinde kroz turističku organizaciju, saradnjom sa drugim turističkim organizacijama na teritoriji Republike Srbije, kao i saradnja sa okolnim zemljama, siguran sam doprineti da gosti koji dolaze u grad Kikindu još bolje upoznaju grad, sve one turističke potencijale od onih koje moramo da spomenemo, a to su i Kika, i Sova, i Suvača, i Tera, i muzej, i najlepša ulica, 22. najlepša ulica na svetu, naš predivan trg, od Tere, skulptura, bazena, sportsko-rekreativnog centra, jezera i sve ono što krasi ovaj predivan grad Kikindu uz stvarno jedan promotivni materijal koji ćemo znati da cenimo, napravimo i naravno u slogan da je grad Kikinda grad dobrih ljudi koji će privući pažnju svih onih koji do sada nisu bili u Kikindi, a svima onima koji jednom dođu u Kikindu siguran sam da će se vratiti i biti nam dragi gosti. U sve one gastronomske specijalitete koje naš grad može da ponudi, siguran sam da će svako uživati, a turistička organizacija uz maksimalnu podršku grada Kikinde znaće da to iskoristi i privuče turiste kako domaće, tako i strane u naš predivan, lep grad Kikindu. VD direktorica turističke organizacije Jasmina Milankov dodala je da turizam u našem gradu postoji dugo i da će ova organizacija nastaviti sa svim dobrim i kvalitetnim projektima koji su započeti i uvesti nove. I možda i pravo vreme da sad ponovo pokrenemo sve ove priče koje treba da se pokrenu, da jednostavno možda zauzmemo bolje mesta i da se dobro pozicioniramo jer korona će proći i ne možemo čekati taj moment da bismo počeli da radimo. U toku je izrada prvo sajta, znači za nekoliko dana će biti gotov novi sajt i aktiviranjem sajta ćemo aktivirati i one naše, kako da kažem, prosto turističku ponudu koju ćemo u štampanoj formi sa QR kodovima proslediti u ugostiteljskim objektima i smeštenim kapacitetima da bi svi oni koji dolaze u naš grad, bilo da su gosti, a naravno i za one koji su njihovi domaćini, mogli jednostavnim skeniranjem QR koda telefonom da dobiju osnovne informacije o turističkoj ponudi našeg grada i da im to prosto bude vodič ako budu želeli da budu ili gosti ili domaćini tih turističkih destinacija koje žele da posete. U planu su i razgovori sa turističkim agencijama koje će moći da ponude Kikindu za višednevni izlet. Turistička organizacija pružit će svaku podršku agencijama kako bi se Kikinda našla na turističkoj mapi Srbije.